Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Afifah Dewi dari kelas 8A3 nomor urut 1. Saya akan bercerita cerita Lapase si bawah labuta. Lapesa si bawah labuta. Engka dua toka siasi warwane mabali bola. Sedi peso sedi buta. Ia mi pada palauna esa tudang riwirit alenge matajam pasideka ritolaloe. Lauta madenge lapeso rirenge mitalaleng. Engka sewa nasi pakeda ada dua-dua sirenge na nrewe ribolana rilabu esoe. Makedai lapeso. Pede lau esoe, pede manipis dingui tapapoliata. Pede lau ese, engkanesa sisirioloi. Metek ni labuta, mape bali, mapkeda. Ba, tongat temu pada ne aga patu mulenge. Engkai madeceng. Ajak na muana tudang siaso bujuru matajan wirit alenge. Waseng engka adanna to sila sanai. Madeceng tudang madeceng pasi jumpa to lawalele di bolana to angka-angkai melau pasideka. Ba, magasitu. Nakia matana mi seding nomor sedih to di padenge Pekoga mo seding bate tak tawai papoliangang nareko angka pale papadele na pongalatala. Ako dua, iya sedih nasaba iko madenge. Ne atutu ko bila aja mo boki. Oh, ada sini nare kumako itu. Oke sini apa mulai kibaja lah. Naya papa bajanna lo tangan nera duae sirenge lelewi bolana tosuge papale mali waliwi limanna. Ne desa kuasa jaranunna nasaba iya maiga rakengi medde iya rega na calaran tanga. Iya pahat na lapeso silau labuta majepu mabela labona nenia parese babuana tosuge na topedi ondrori linona. Iya kia sigelingeng ita pada na to mapedi maiga malabo na maraja esa babua. Narapi ni naingaran suwe curita triolo. Makedai dicopok na bulu maniang angka siwa gelompok batu maiga parewa ulawang rilalena negagat tawarani madepek koritu nasaba mitaui ri pangonruanna yarga sewa rasasa pakandar tau. Itulah tadi cerita Lapase si bawah labuta bagian A. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.